parti badaitan kena parti kabanginan cekuman nantang alawai jadi kun kiti jami badi apatan kebangsaan saya mengitu kenal lingkot kenyat sepang kajina lenti kajana akabai dei bakam kajam kajana bakai bapolong ina balum sini jeli san himasima kumbang itep nakapol sakapol nakaya kasukar kecukupan sila ni kena sama balik training babang sengkam lejong nakaya lejamaru ausnam arja lai lapanda party training livestock management baka rural entrepreneurship development program nanti na RRTC umran nang ada pendek training iyo jintip banakaya kasukar kejuai jingat akawai skim ni subsidi Nalaliwan kita jingat di Departemen Repair nalaliwan NEC Hadi Nanabat nalaliwan nalai teli kibetan resosi banon aklemyo kenu kejingat akawai dei bakanu skim ni subsidi Adin katuan ni po alasim yakaran pengasam hinan naladi laban span jiram layang asam Asna marjasa alasam ya kekam kejaman kumbang itip habang isam kumai yakanu nokam isamat sibun kijine tikalong kumju yana akapor kadang sedang ya kekam alamat sibun kijine nakawai kapor sakawai kapor panawai isnam sawai isnam Asna marjan liu alamat sibun kijindunang Patlapoy ng kapor mahaksane sa spor apor yakakam kejaman Hindi ang pagpapag yung sungo, ibigay tayo kena, balaklirat klintiyana, haus na marjan nyo, malayo ay kalun. Hindi malayo ay kalun, nasala yan, banbateng yung kakam kajanga, balingba ka yung kukuy, yung play tayo kena, alam ng kiyo na kuway kapor sa kuway kapor. Haus na marjan kasam, malayo ala, bantunya kakam kajanga, ba't nalasdang ru, yung integration farming. Kung balong nata, Niladan kumbaas pa sa kotang inamrap ibetay lang bangi nangni nakadang katahag iboy kabayi kajami at kumbasaw ko harusan kumlut ikinasama ibetay lang bangi haufes nakayang kajama nainu ibetay kata bakliya klintiyana mamarayo ala panay kamay jam ikinasama kajami badigbara nagarap kajami Dadang apakhat naktay radi sinat malapian Menentang so bandung sini ajeli sa himasima dan ni politics. Kumbang itip bagani katam tolong kabae hadu kata hamtam kumya nanday uli ubatumay bagani katam sinsa kada dan ni kanu katam paiba. Nay dan misi mabasukya amso ba isu ban susap tahaladi deban sumpait ikai kabajah ko jela jemi. Kumbang ini bagajala kajemi lahir ngut nabor kian. Akabai dei kata, biar dapat kakai kapateng, kapuli putih, kapoi kecak, dilahir satrai. Barang cing senipat, ni bakanan pion kowe kapor, sakowe kapor. Kamtam akabai dei drugs. Kumalang mata, ikna sama jemi, ladan kumalai laktam, kibangok ahuni jengni ubas niyo. Dinakanya macam ampa suwa ikun kiti jana bagi jampi bagi nyama lang yaju jene kumbang nyama hadu kini sini bamenta awai pai seperti jeni ijna jaka ada ban penempat ban pendapat ban penkeladon demi susu saya lima ijna seperti yakata asoko sanho ribo sanam kebangsaan bagi Islam dulu bahawa isi isayo saya jingkela ko kajla jemi namrim japati kadai banwara kesensa kada ko bakoi ditang limba kesensa kada ko bakoi bala banat lingkong yang bangsa yang jinduk baksibun dijine jom paiba isodon bak dijibun menginoi kinirang dijeni gobek kecuma cepat bi ijnai Bagi baik kisah, mereka manusia menantangari wajah beliau. Di persen rumah ini, ibadan lelah pasai baik. Iskateri ini, jatuh lagi agensi kan, jatuh paksam, jatuh FPs, ibabai. Bagi kue kini ilang tuah khmat jempati, idan syai cincenya akibat.
lima gaji penai gaji bahawa gasni isayo isa yang senjata kada babai keberhenti apa kejala jemi. Nakanya parti ru gaji kai nakapor sapor gaji bersatu ikai ba kulo banjir ikinom nikmat dari kakamram jemi ikinom nikmat bagai gasni menjampai ba. Hari ini gimana ibadat nakanya ipersen rumah jemi ibadan bakui kemelie election size family scheme. Ramai sekali lima di sosial media bawa ikai jala jemi langsung usai mas family scheme. Nakanya parti ru gaji ikai bakanun dan kenu gaji sayang akawe dai bakanun luka kamne akawe bakanun luka scheme bejam upai ba. Kibang kesan ino alam gaji mentai akawe dai scheme bejam upai ba. Kumbang ite parti gaji kadang-kadang tangkumbalai senang tamai. Ini tempat gaji semua ipi upai ba. Pilai kesan parti gaji pilai Punjab dan Borong yang sambut MLA Badway MP. Kumangila sagi aborok di assembly giladap nakarek MLA jemi ilaikan sibun kimat kijura pakilai pergi wen di assembly. Kini kaya borok dalam sisa gaji mentai kapakrau mentai paipa jama-jala jemi. Abang ipai MP jemi ru ni ibai labutin sibun mikam hari ini isni ibadat. Labutin hari ukur usang kawai batunggang sunjang games panila sakiru lima di sosial media belakan sibun kimat kijura sampai apa laman hadalhi. Kini kini boro ilang kinuksan goha nakabeta kemeli jeni madampi jeni kilai pendek hoklut ya boro kikan ram kibala pensyat haki. Nakayang macam apa wajib sungguh hidup teriki berlatih Islam lalu kini MLA election berhadap. Kumbang itu parti ini kadang-kadang parti wakmai pada satu ukor nanduna bagi paiba itu hidup teriki. Lain nakayang macam Islam latih Islam berlapai sebun teriki Islam pemilihan sini konstituensi. Bun siap satu ukor habis hidup dalam sedang. Apakah ni sound system, belum ni paiba, apa ajikan ni pada hak pensutu sepakat nongrim jam parti. Ada gini si pemerintah, apa yang ini serum senang, dia slow bah paiba kikran sepakat jadi, berhilang saya beli basuret, bagi bala bangsanya. Kumbang itu akan ni MLA election berhadap, Islam sempoi sebab nilai nyai, gaji kulai pi paiba, juga unsur konstitusi. Pilai kesan ni berilayu kemasan hajatan akan ni MLA election berhadap. Di tempat uji dokumen akan ni MP election berhadap. Bagi kinam senang jika unsur konstitusi tidak suku saya sepakat nongrim jam parti. Bagi uji tunggu jam parti. Pilai yang kesan kabapura. Berilayu abadu kemakan beliau hajatan akan ni MP election berhadap. Kumapila kesan di Dr. Riki, nakayang bajamaru, apang gaji kesan, nabi kinong senang bagi, jika muslim konstituensi, pabini kesan kaya akan di MPC election kebangsuan, nang bagindo kay uso aja macam-macam. Abang ipai sa district council gani, iso dan bag sibun, bagindo pinailang, ibasyan pang, bagkibai ijay, kumirang JJM Nichols Ron. Lima juni isayo kita 6 schedule dan ika khenet kabanriyo bakla dulu harga constitution jabari India. Khenet kabanriyo dalam kasti dan kabanjana ini kirit pat manlai na bisa kelab aku ipat kijai bende kibahepat. Hari ini isan spokesman kibadat isosi banong bakarkom terikan jaga district council dalam kawasan perlu ketaatan. Balai kami kata mengapa hari ini Islam berada kampatan kowe ke isiru kabande pura samsam katung kapor labu. Dan gimana akan Islam, dan gimana akan Islam, dan gimana akan Islam. Lah sebut kampang berhal isi semai, nak kowe kapor, kowe kapor, pada Islam to Islam.
dikini kanong kaik chilo ng bakaw nanta jungi try mulok nama kinum na isu patrihot yala kajam kakamram awang ibay sa kasi ipaten limba ka trading binary trade regulation act ni iba kamsim don kata jing bisag niya ni kajing kutlin kabanay ka trading license kumbaga sa kimata kumayo do niya kuwi kiyo ibahap ako ay jumpai jumi jangan district council abun stan ibang jala ibasay kam senjam mereka tu kecil sisa ila di benua anak sama mengi try muluk mangsay kam senjam resosi korang keleng saudang kiyo lihat abun stan ibang jala ibasay kam kani lu kani kowe ni kita bongdang kesensan kadat kebobet kebarenti kanong berjana dalam kum kanong jang parti kapan kong mengenai sisa karat kebukut, kebaan, menterihot, ialah kejam kekamram. Lalu kaiba, ibit bertundap yang akan di MDC election kebansuan, menurut berkulat kematian menterihot lut yaborot kekamram, bala benset yang ibahap angko jempe jekmi jam district council. Sakoy kanong berjana kadai baborot kebahak kejam kaiba, mengenai lut cispak supaya ba. Dahil ni ukur sa sisin, lapan kecil kesal tapi inam senang baik, jaga muslim konstitusi, bapini kesal naya, akan ni MDC election kebansuan, bapini ayang ketika dia ketigaman, nang menginjak kait yang so jaga jinjak. Tang kini mungkin kulai suun, kulai si jamu.